Petit tape la danse, comme quand le frère. I pozdrav ljudi, dobrodošli na nekom novom kanalu, ja sam Iđo, a vi gledate Minecraft preživljavanje. Idemo single player, idemo create new world i kucam ovdje, sam namestio, NG, games. Idemo more world options, idemo bonus chest, kucam na seed, nitro, games, 5, donja crta, 1, 2, 3, 4, 5. To nam je seed, idemo create new world. Sad ću da stavim pauzu, pošto ne znam koliko će dugo da se učita. I ljudi, evo stvari svijet, to. Ovdje najviše volim, pošto ovo, naravno volim da od njega pravim kuća, ali dobro, samo da vidim, dobro, tu su prasici, ali ide na bonus chest. Da sam ja stavio bonus chest uopšte. Dobro, nema veze, ali gdje je meni bonus chest, prase, sam ide, nemoj da te uhvati i polomit ću te, sam ide, jedno će me ubije zbog ovoga. Ja sam mrtav kod dede. Dobili smo ovu kamenu sekiru, to je dobro, znači ćemo brže da cepimo drva. Idemo da krenemo, znači da cepimo drva. Dobro, znači ovdje drva. Pađem, ne padem. Drva. Ovo je danas za početak. Onda smo da vidjeti bonus chest. Onda na obične drva. Možemo mislim da je tamo ovo drvo skeleton. To je skeleton. To si getting wood. Achievement. Dajte mi kožu, da napravimo delo. Tko beš? Ti beš. A ti spešao. I ljudi, odmah smo prosili kratke pauze. Bacili smo se. Imamo 6.
dobio. Treba se me dobio. Idemo. Sad ćemo da ispečemo meso, što nam treba hrana, budke zapadaju. Idemo malo, što mi dobro. Idemo da napravimo crafting table. Ovake. Sve audisko, ali prvo meso. Treba će mi ovako 3, 4, nek se ispečemo, treba će mi kola, ako ne nađemo da napravimo jedan kramp. Iskopamo ovo sve, lepa će ova kuća biti. Ovako. Snimam već 9 minuta. Idemo još ovaj sloj i još jedan. Pošto ja želim da mi ovo pod zemljom bude lepo, vidite sad. Čekaj, baklje prvo da stavim. Ova i ova. I čekaj, gdje je sredina? Lepo. Tako. Tako si. Idemo sad gore. I ispekla se ova dobra. I sad ja hoću sam već ovo. Sad ću vidjeti.
kraju svake epizode da stavimo sve u chest, da mi je bilo da sam nešto radio iz kreativa. Dobro. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidla. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe and comment. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Tada, peace!